Thirikari ya Kenya Kwanza hindi ya kampeni ciao ni yauhire na kuhe muingi mwihoko munene hari kugacirithia muturire wao na njira ya kuhuthia garama ya muturire. No thutha wa mieri kenda iria irathie kuinikirira, Akenya ingi ni mambitie kiriro makiuga meranire ciraniro cia maratathi. Aikari a Naivasha ni amwe aria matetete makiuga korwo ni moi nyumba iria maraingira ni mangiaciritio ndungi, makiuga thirikari ithiete na mbere na kurituhiria Akenya muturire. Naona ni kama tumefinyiriwa kiasi, isipokuwa ni mwanzo wa safari ya hii serikali. Tunapaswa tuipe muda, hata kama imeongeza kila kitu, ushuru umeongezeka, bei ya mafuta iko juu, bei ya unga iko juu, kila kitu chote kiko juu. Kurumirira kuongerereka kwa garama ya muturire, aikari ya maugite ni matete mwihoko onjoria ruhonge-ini rwa ukui wa matatu makiuga ni mekuongerera marihi ma ukui ni kwambatira kwa maguta ma ngari. Mafuta ikawa juu zaidi kuliko ile biashara tunafanya, kwa maana Wajiko hana kitu yote ya mfuko kama shilingi. Mieri minini mihituku thogora wa indo thiete na mbere na kwambatira na kuhatiriria mamirioni ma Kenya. Riu makiuga undu uyu ni ugwakiririo ni mendekithia ma kuongerera magoti hari mutaratara wa kigina wa 2023-2024. Kwa kupenda kwa serikali, kwa maana tuliipenda na tukaichagua iangalie masilahi yetu ndio tuweze naye sisi kulipa koti. Aikari aya ni moritie thirikari icokie mbeca cia thairira iria thirikari ya Kenya Kwanza yeheririe thutha wa kuingira utongoria-ini, makiuga ino noyo njira ya kuhumura Akenya murigo uria makuithitio. Tungeomba rais wetu afanye kama Uhuru alipokuwa anafanya. Juu wakati wa Uhuru tulikuwa tunaona mafuta inapanda, serikali inalipia kila mtu shilingi 20 kwa kila lita. Mafuta ya chakula vile vile, shule vile vile. Saa hizi ni kama ng'ombe imekamuliwa na mikono, imeisha mafuta. Thutha wa thirikari ya Kenya Kwanza kuoya matamu motongoria ni meranire guikurukia garama ya muturire ihinda-ini ria mieri 6. Aikari aya makiuga riu mekite mugaru na uge wao. Tulikuwa tunaenda Nairobi na 200, sasa ni 300. Na tunashindwa, tutakuwa tunaenda Nairobi. Kama mimi ni mfanyikazi nauza mtumba, saa hii hata kuenda kuchukua mtumba inanishinda. Riu aikari aya maugite thirikari ingiaga kumurika murigo uria kuithitie muingi, murigo uyu ni ukurituha na ihinda ria kinya ni makeyaura murigo uyu o ene. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.